Study akatumwehe or programs officer wa witu ahabwitaje ryambara nagira ngo abantu benje kubarukubura sente zo kushomesa abana babo behwa masiko inshonge yagizire ngo yine kurwanisabwa tuyamba hogo mchara kweyikiririzamu abantu bamwe ko kubura fees kugira ngo baguze makayi ya nateka kuko bunda yehwa masiko so tubagarura mama masiko tubegese kuba kubasa kugamba mu bantu tubegese kuba kubasa kwebisaho n'obuya kubatabwine muri at least nabasakutandi go business so ekirala kyenkolanga trainer wano ku women in technology Uganda abaana abawala abantu abamu bajjanga essuubi lyabagwamu nga balaba nti tebamanyi computers skills zino obanga tebamala kusoma abasinga baba bakoma mu senior 4 abamu senior 3 nga basinga balaba nti essuubi lyabagwamu tebasobola kweyongerayo bazamwa amaanyi hariho abaganyirwa mu programu egi abo tugambireho nabo konkani nsima ruhanga kugira ngo ubwo mwana kiyizire yayege bya kompyuta byabasa kugira cyangwa kibyamugasire so ni bahabura mwishe ni muherwe program egi abo kuba it is so good for us all gashakwa na Good Fatima.